Satenya para rabus seputar anum, satenya sesembahan keluarga besar dari sebuah hajas keluarga. Bapak Unai Seluar dan Ibu Siti Sahmani dengan iringi musik khas Keraton Sumedang. Kita sambut bersama kehadiran Kacang Muhammad Dafa Al-Rifari Khairil Indonesia. Untuk kita adakan tema bersama, tentunya doa dari antum semuanya itu yang sangat kami harapkan, mewakili dari saya berhajas keluarga. Semoga menjadi anak yang soleh, apok tidak disebut langkok-langkok, sateja guru-guruna juga akuna buku bangsa. Alhamdulillah, lengkap kebahagiaan. Bian Sera Asmana? Hah? Unais, Yolok Unais. Sebini Yolok Sahmani. Bersama Antero, Audi juga Rama Yana Sobi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji an fatayyaji
rahmatal alamin ya uhailal judi wal karami. Kita lanjut saja. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasid habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Salawat asar salam muka tetap ke aturan kanjeng Nabi panutan Muhammad alaihi salam. Salawat asar salam muka tetap ke aturan kanjeng Nabi panutan Muhammad alaihi salam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala masyaallah. Syukran Jakarta Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Serke serat obi manis janganlah jangan donanaka kirpekerat ate nangis montak ka aku ke umatan. Serke serat obi manis janganlah jangan donanaka kirpekerat ate nangis montak ka aku ke umatan. Salatullah semuanya ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bantu iPhone berajulan tidak sampai lupa, itu yang sangat kami harapkan. Semoga khairil kacang khairil menjadi anak yang saleh, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Kabungan angin buat motor sekalaku. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma
semabungan dereng sempo dua enam doa aki makin potrana kadal khairil nikah nyamanan dadi anak seaguna dereng sempo nama bunga ya Rabbi bil Mustafa beliau bersidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami bersama antero juga Ramayana doa epot kembali kami himbau jangan sampai lupa mewakili diri sebil hajat keluarga itu yang sangat kita harapkan untuk khairin bersama Abah Rifki Laskar Madura Sawer dan dia anak seonton edunya tak pemasompong insya Allah dalam odina bakal senang tersampurna dan dia anak seonton edunya tak pemasompong insya Allah dalam odina bakal senang tersampurna ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم seneng aku tuan rumah tak tarik tak buat madang kabungaan moga Allah duse malesan tambah lancar rejekina bunga aku tuan rumana yang berbahagia unis syukron satu jetan taretan penuh mapat dengka bungaan ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana pendet ko saya waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lanjut kereng sikit belum apa kita debak istilah kabungan seperti luar kalian lebih diminta satu aja masa pernah acara tema saat sang hari makin bersama kami juga korose gitu wanita bos Sidri Laskar Madura Kalotor Besena beda olar aleng olar daun dumaknya gak ada sing atena panisan potrana tore pangaji beda olar aleng olar daun dumaknya gak ada sing atena panisan potrana tore pangaji ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli ala Muhammad sakalangkong deka Abah Rifki Laskar Madura segera terima kasih semuanya atas pakestona bantu anaknya sampai lupa saja Tangkir pikiran masalah saweran menyapa Abah Rifki ngalotor mengkun ngalotor pangerana sak-sasaan ondema dari mordaja Mordaja Toreng doa ki potrana
supaya dadi anak sejajar dosa sasaan untuk madari mordaja doa kita repot rana supaya dadi anak semolja ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Sakalangkong pangiston Sakalangkong kabungaan Moga Allah duse malesan tambah lancar usahana Sakalangkong kabungaan Sakalangkong adu pangistona Allah semalesan Balesan selam disampurna Ya Rabbi bil Mustafa Para Yusa ya boleh yuk. بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم اللهم صل على محمد ما شاء الله هديرو Ramayana Kakeli cokok Kak dito aropa panotom Sapora aki kakorangan Nang muka dati sampurnana Sakak dito kakeli cokok Kak dito aropa panotom Sapora aki kakorangan Nang muka tak dati dusana Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Soroknya gak boleh Ustaz. Lanjut Masya Allah Bunga ongko Arema ke sebelah haja sekeluarga Ada kekayu tujuh Doa aki makin potrana Moga dati anak seakuna Dak rek sempong dua enang Tak masakean atena Doa aki makin potrana Moga dati anak seakuna Tak masakean atena Lebih dak rek semua dua enang Ya Rabbi bil Mustafa Ya wasi' al-karam Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Ya wasi' al-karam Tak ambu Pavia kia janji. Tak ambu Soroknya ambu moropol ya. Pesen dari cakan cajuk korose Dek tretan unis gantongan ate Lamun sebini deki soce Deki malam kala kau boleh Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Perangan Wabilana mamata Ya wasi' al-karami
ma madha ya wasi'al karami. Kenika Bada saya tak buang Bu Abah Gini Rifki. bada leso golong etek bada Nom Laskar Madura Masya Laskar Allah Madura beti Abah enak. Rifki Jan. Tanto abid seta apolong unis maksudnya. Apa tak agak lupuk sedalem Sarong mak ngalingan kamu agak lupa. menimbian. Tak usah kambater, tak usah rekong deki malam mentu adu elok. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kebai sampurna, kebai cokop. Juga motor sekalangkong dekat Bapak Sujib senil ponten gola keng kaamah keten gola tak ngawani salerana mulai gila. Okey, Bapak Sujib ampun Palaiman mungkin iki. Motor sekalangkong sataja pangestona sama ketika sempurnaan kecemburan mungkin sebelah hajat keluarga. Mungkin kayak itu lagu terakhir dari kami. Ramayana lanjut. Lanjut. Iya, ayo abureng. Gua tak tahu karo mana, ben tahu. Pada ayo tina nenere. Oke. Oke. Motor sekalangkong sataja pangestona. Syukran kathir, jazakumullah khair jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad